Zina kılıp atkanдар, kılıp жүргөндөр, kılganдар, же kılayın деп niyet kılıp atkanдар uğup alыңızдар. Günahlardan biri zina. Kur'an'da Allah Teala ayet: "Ve la taqrabuz zina. İnnehu kana fahisha ve sa'a sabila." Zinaga jakındabagıla. Albatta bu öte avirsiz. Bunun jolu jaman. Zinaga түшкөн adamdın jaşosunun jolu jaman. Bara turgan, jete turgan jolu jaman. Sözsüz bu jamandıkka uçurayt. Sözsüz kırsıkka uçurayt. Söz oğruğa uçurayt. Sözsüz baktısızlıkka uçurayt. Allah aytып atkandan keyin şek gümensiz bu. Fahişe, jirkene turgan nerse. Bir tuğan. Egerde biri nikesi zina kıla turgan bolsa, senin üy bilen zina bolut. Ayalına, apana, ejene bu karız. Bundan kutula albaysın. Egerde biri zina kılsa, oşonun üy bilen zina söz türde bolut. Majburlap dağı bolut degen söz. Atan var, apana bir zina kılat. Sen var, ayalına bir zina kılat. Kızına zina kılat, neverene kılat. Kutulbaysın da karız bolut bu degen söz. Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Ойлонбойсуңар ошо зына кылардын алдындачы. Ушул мен апама келип зына кылса, аялыма келип зына кылса, мен бар туруп, карындашыма, эжеме, тууган кыздарга, кызыма же небере кыздарга зына кылса эмне болот? Мен ошондой эле бирөөнүн кызына зына кылып атпайм. Бул кандай бул нерсе деп мындай? Канчалык бул акмакчылык? Sen jırgagандай ola bergen jırgabaysın. Sen özüңün kızını, nebere kızını, karındaşını, je gelinini, je ejeni kordotup atasın. Sen biröөгө gülüp atasın, tiyakta sen ejene biröö gülüp ata turmaptı bir tuğan. Oşonuň üçin ötө etiyat boluş gerek. Senin de kızlarың var, oşoşunda mamile bolup. Oşonuň üçin tуура эмес kılganda tooba kılış gerek. Kantip günömü ketirem deyip, oşoga barıp geçirim surap, koy üylönöylük dep nikelep al. Kantip günömü ketirem. Antken al, dagı başka bir jaka barıp jaman boluşu mümkün da. Anan eger al turmuşka çygyp ketken başka bolsa da tooba kıl, istigfar mындай kılba, urmatly bir tuğan. İstigfar ayt. Tooba kылалы туугандар, tooba kылалы. Эгер зына кылган болсоң tooba кыл. 5 убак намазыңды тургуз. Эртең эмес, бүгүн азыр башта. Ыйлап tooba кыл. Алла, бул башыбызга келип калбасын деп tooba кыл, кечирим сура Аллах Тааладанчы. Жетишип кал, кабыл кылдырып кал, амалдарың бекемде. Таквачылыкты танда. Аракет кыл.